بر مایه قومی کرد زمان ناشکی و دانه تو به زمان ناشکی و دانه تو به زمان کسنه بکردن برن کسنه بکردن برن کرد جنده بن جنده برده تاکبی آلا کردن جنده برده تاکبی آلا کردن هم خوردن رنگ کورو شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کسنه بکردن برن کسنه بکردن برن کرد جنده بن جنده برده تاکبی آلا کردن جنده برده تاکبی آلا کردن هم خوردن مریوتی مثلبین دیمان و قادیمان هر اجتمان دیمان و قادیمان کرد و کردستان کسنه بکردن برن کسنه بکردن برن کرد جنده بن جنده برده تاکبی آلا کردن جنده برده تاکبی آلا کردن لاوی کرد را بوی سرفی و شیران بابا خوی نشی بکن تاجی جیهان بابا خوی نشی بکن تاجی جیهان کسنه بکردن برن کسنه بکردن برن کرد جنده بن جنده برده تاکبی آلا کردن جنده برده تاکبی آلا کردن کردنون تر حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا دخلك مي إيرودا أمي بحثا كسايتية كي كرد برور و خباتكاري دوزا قلي كرد بدريجاهية سي و دصالان بكن نعسان جمعة بكر أو دصالة حزار و نهسد و سيدا لگنده حلنجي سر بباجاري كوبانيفا جدايك بويا ليش بر روشا لشكري يا خراب و دمدريجيا وي بافي وي بريز جمعة نافي وي 10 سالان بچوك قيد كربو نعسان د تمنی خوی چوک تا 14 سالی لگند حلنجه جیان کر او د پشترا او لگل مالباتا خو در باسی باجاری کوبانی بون و لبلانیا کاش مشته نور نشته جی بون او لورجی جیان خو بردوام کر او کسکی جخوا باور بو و جملت و نتوا خوجی گلکی حز دکر وی سوز دابو باوی خو کوی لشکریه ج حکومت سوریه را نکه و براستیجی اویک پیک آنی و بتنیز زی حیوان لشکریش حکومت سوریه را کر و دپشترا خوشوان ریزگار کر ببونه یا سالوگر یکمین یا نعسان جمعه بکر کوتی دا کوچا داوی کربو خازم بیجم نعسان جمعه بکر نبس بریم بو وک باف جی دهات ناس کرن جبر بريمي مازنبو سرفرشتياوي جهمو مالباتي رهبو جبريوي نارهبو وضعي هموان دشوبان دراسي هيفياوي هرتم او بو وضعي هما باش ببه وكو يعني لجموي يعني تشبريوي بن تشخلكي ماي كوباني بي هما تشي انسانه كي كرد بالجموي برنيزي هفدات ناسكرن جبو واجي يعني انسانه كي دلسوز بو دراسي انسانه كي بركفتي بو دواري برسا كردي دواري بارتيا خدا يعني خباتك قالكي دريجو وكور كريه براسي اسكارم بيجم يعني نعسان يك جلك كسن كل كوباني د چند يعني ده سالن كو حيشتي بري حيشتي حفتي ده اسكارم بيجم وفروا يعني نعسان يك جوا كسن كو الكوباني ده ناس كرن انسان
که کار پارتیا خود که کار ملت خود که یعنی پر جاران دو بوجه شوره حواله وید چون جام خلق دین یعنی 7% سر پرسا کردی وضع کردی چیه یعنی جبر نعسان یعنی نل مالا خورنشتی بو نعسان گلکی دیگریا نعسان کار پارتیا خوا چوی گندان چوی بیروت چوی حلب چوی شامبه بریدا حزب دعانی دگران یعنی کدو خباتاوی براسی کسی کوی ناس کن از باورم یعنی یک جی نکاره بیجه کو نعسان او کاری ها نکریه هر یک و سپاسیا وی بکه لیانی د قوناغا کی سیاسی کته دا گرتن و اشکنجه و ترس و مترسی و افشانه همو هبون نعسان خلیط قلبا نعسان خلنا ترس ددید حتی کو چه بجی ددید یک جه ارکن ویه یک جواجبی ویه دوی بکه و دکر جبو واجي أدبم يعني أوجي وهفجينا أخا هردوجي يعني نافيوان جرك جبير نابه جرك يعني بيجوتن إنه وهردو كسانا بفي عمري خوي مزن حتاني روجا كو يعني كوشا داوي كريجي كاري خوي كردايتي دابو جرك تنجي خانه داي آلي چند ساله که دما تالی لهولرجی در باز کرد و هر کسی وی لور ناس که زانه نعسان یعنی چقاسی برکفتی بود چقاس گریدایی بود به پرسا کردی به پارتیا خوا از کارم یعنی لور بیجم جاره که دین لکوبانه یعنی نعسان یعنی جی چونو هاتنا حوالا بو یعنی مالا وی مالا میوانا بو براسی مالا حوالی وی بو او قاسمینار مالی وی چه بونه قد ترس ندكت دلوي خدي جسارت وفينكي خورت بو نخم جشاخن أو لهي دكر ونجي ترس جقفن رجيم دكر أو وهفجين أخوة فاتي مل بمل كار وخبط أخوة بالريفا دبرن دي كارن زحمت ودجوار دا هفالن وي أو ددانا بيش ويجي تجاري أو يك رد ندكر ولهمبري ويكي ران ندوستيا دوان دمين كو كرديتي قد غبو وي بلاوكين بارتيا خوال هفد بيچان مينا درگوشكي دبن عبايا هفجينا خودا داداني او بوي آوائي دوريين دنافبر باجار حلب و کوبانی دا در باس دکرن لباجار کوبانی و گندین در دوراوی بلاوکین خواه بلاف دکرن سال هفته شورش برزانی بسر نکتیه گله کرد بی هیوی و بی امید مایا دل شکستی دل ساری گلک خبات کار و کرد پروار و ولد پاریز دفج کار و خبات بردان جوه دل شواتیه لی هنک کرد پروار ولد پاریز و یکا نپجراندن و گودوه ام دیسا دست بکار و خبات بکن ام جنوا دوزا گل خواه بشو پینن ام کانبن جنوا هستی نتاوی گرم بکن گر بکن جبو ستاندن مافی گل کرد یک جوانا حوال ما نعسان جمعه من سال هفته و ششان دار ناس کر اجی گنجه کی بچوک من نه پولا هفته خلاص کرون چبون پولا هشتان خورده کی خون گرم بچوک نزانم هین تش چنه دریاوی را ما کردایتی ناس کر دریاوی را موار ریا ناس کر براستی هستی نتاوی وک خورده کی وک جوانه کی خوشتی بیرا من او سالانا براستی نها گاوا مری بحثا کردیت که بلکه کسبین حسام به قولای به بس دوان دمان دا گله کی زحمت بو ظلم و زور دجمن پر بو کردایتی تشتکی پری زحمت بو تمن پر بها بو دوان سالان دا حوال نعسان جمع براستی نه تنه کرد پروارک بو کرد حزک بو لی خباتکارک بو به جان خواه به مال خواه به مال خواه به هستین خواه به حز کرن خواه هر تش جبو دوزا گل کرد کرد هر حوالی که تایبتمندیه که وی هیو هر یکی گاو مری بحثا ویدی که تشنی وی تایبت دینه بیرامه حوال نعسان حوال می ریه تنگ بو یعنی او خانم وی حوالا ما فاتا علو سلاو لگی یعنی هر دیابن
حوال می روژ تنگایان بون اگر ام تنگ ببانه ام جی گنجن جوانن درفت متننن اوانا یه می مزنن اوانا مالن همو تشتی خواه کار و خبات را وده کرن مال اوان مال پارتیه بو وک بیروی که پارتی بو هستین وان گرم بون حوال الجم وان ود حویان در روی چتن دا لپشت متسکینین کار و خبات به حسان دکرن جه خورتان را جه گنجان را یعنی هینتی بیرا منه سال هشتی دا روش لسوریه گله کی زحمت بو ام ودا میجی بلاوک تدی ایمه حواله می کوبانی و آلی روژاوا مج حلب دادانی حلب چاپ بون زحمت و خورتا گنجک هر و بروکان بیناوره پر زحمت و دوی حواله کی مزن به دوی به جم پیره هبن فحواله نعسان و حواله ما فاتعلو تجاری ندگوتن خلوه تالوکان لوا تنگایان لوا زور زحمتیان قلباندن دادانی نویا تنتی بیرامن دوا سال زحمت نوروز حوال در جور جی ما بو ام جور در دکاتن جور هرن آگر ویخن جور هرن کومن حوالان پارتی الوی در که برووان چیکن چالاکیان چیکن چه براستی تی بیرامن چه پیوست با چه گرک با چه وابا اونا پشتا ما بون پشتا حوالان بون کار و خبات حسان دکرن هر تشت که کانو بوناش بو دوزگل کرد پیشکش دکرن دبونای سال وگر کوچ کرن اول ما نعسان جمعه سلاوه که گرم لگیانه وید کم و سلاوه که گرم لحوالا وی لپشتگرا وی فاتا علو دکم بهیوی ما ام وانا وان و یه وکوان گلک کرد حزو کرد پرورین کد بوان بوا سالن زحمت خبات کری ام تم ببیر بینن و جی وان دل مده هیا و ناو خبراسی گلکی بخوشی به اوید ناو مود ناو گل خدا هیشتن نه اوانا بانا اوانا بینگه ها کار و خبات دانینج مرا ری او کرن ام دیندار نفش برخانه و نفش ورنجوی دیندار وان بن اسلاو لگیان وان و جارک دین صبر و آرامی بوما و بوم الباطا وان تشتê herî pîroz li ba berêz cum'a rêbaza Barzanî bû. Ji ber wê yekê, di şûreşa Eylûlê ku di sala 1961 de hate destpêkirin, ta sala 1974 berdewam kir, berêz Nasan xwe wekî pêşmergeyekî didît. Wî ra nehişte tufingê, lêbelê wî li welatê xwe bi tevî rewşa xwe darayî ya nebaş li pişt hespmîtora xwe siwar dibû û gund bi gund alîkarî ji wan ra top dikir. Li gundekî rastî pîremêrekî hatibû û piştî pîremêr zanîbû ku alîkarî ji bo şoreşa Eylûlê ye, rehiştibû bixça xwe û vekiribû û pereyên ku ji bo kefena xwe veşartibû dabû berêz cum'a û bi kelegirî gotibû: ev pere temenê kefena min bû, ger ez mirim, qey wê kefenek ji bo min peyda bibe. Berêz cum'a bi vê yekê kêfxweş û serbilind dibe ku ew pîremêr Kurdekî dilsoz û netewperest e û ev yek hîşt ku morala wî bilind bibe û kar û xebata xwe jî zêdetir bike. راستی بابی محمد یعنی انسانێکی پڕ دڵسۆز بوو نسبەتی من یعنی نەتەنێ وەک هەواڵێکی بە ساڵان me bi hevrad partiyekê kar kir û hەروەها malbata wî tev da yanî naskiriye bi partîzanî û bi kurdewariyê zêdetirî wê ez wê em cîranê hevbûn jî em di yek haret dabin li bajarê Kobanî yanî gelek car yani ji bilî sedemên siyasî sedemên civakî jî em li hev rast dihatin em diçûn cem hev dihatin dihat cemin ez diçûm cem wî malê yani sanekî zor bû ji mêvanan hez dikir ji xelkê xwe hez dikir ji cîran û dost û hevalên xwe hez dikir em çi qase di derheqê wî da yanî pesnê bidin ez dibêjim belkî em ê yanî muqesir bin di heqê wî da bavê Mihemed yani heta di karê xwe siyasî de jî însanekî canfîda bû yani gelek caran di halên
مترسیه دا خلکی نویر بو یعنی پارتیتیل خواه بنا یان پارتیتیل دفجه براده دا او دما لسر کاری خواه و نتنه و یعنی حتی کارن مترسی دار جی دکرن تی بیرا منه یعنی جارنا کو به پیلان حواله مدهاتن گرتن ما نحر کسی دویرو بو پوستا پارتیه ام بیجن بریدا پارتیه اج حلبه بینه تی بیرا من وچاقه مش حلبه او پوستا آنی باوی محمد چو دا آنی یعنی جارنا دیا محمد رحمتی ویجی پیرا یاردم دکر یعنی کو بریدا پیاد هاتنه ولو کرن هجار نسبتی جنان هندکی قولای تر بو دیا محمد بخارا دبر و کانبو او کاراب جیب بکرا او مهمه جبر وی یعنی خباتا باوی محمد و داناوی جبو خلق خو جبو ناسین خو جبو دوست حوالین خو پارتیا خو تفگر خو نای پیوانان هزار رحمه و دلوانی لگیان باوی محمد و هر ناف دلوانی دا شاد بی برز جمع کسین کو کار و خاباتا کردایتی دکرن ریز لوان دگرد هروها کسین چالاک و جیر و زاناجی گلک جوان حز دکر زنگینیا مجی ددا پیش زنگینیا دارایی و جبرویا کیجی بلنگازی باندور قتل کار و خباتاوی ندکر و پشتگوه و درنگجی ندخست او خانم خواه فاتح لحوال خواه خودی دردکتن و لسروان پارستوان بون وکت زاروکن خواه چه پرورده یا زمان کردی و چه بروه و چه جوینین که مالاوی دا دهاتن لدار خستن او لدروای مالا خواه را دوستیا و پارستنا حوالین خودکر و جبرکو چالاکیین بوی رنگی دوان دماندا قدخبو لجم رژیما سوریه بتوی تمن خوی مزن او هفجین خو فیری تیپ و زمانی کردی دکرن دوان دمین کو کردیتی قدخبو سلاورس از دکتر بختیار شکوبانی به بونه سالوگر کشکرنا نمر نحسان جمو باوی محمد نحسان بکر جمع تخواست چند گوتن در حق رحمتی دا بگوتانه یعنی وکو دو سال نودان دا لدوی سال حشت پیشیان نودی و سال حشتیان هم بین نفشه کی سیاست مدار و کسین که به شأن هم بین کرد پروری و کردواری یعنی گلکی ملم بون اوشی مالا جمو بو دی سری دا هری مزن باوی محمد نحسان رحمتی بو یعنی مالا نحسان و مالباتا وی هفجینا وی زاروکی وی مالا که رح کرد پروریتی دا دهات یعنی دائما وکا آساد سونه که بو بهنا نوروز جدهات بهنا سمینار سیاسی جدهات هر حال چرا جی یعنی بلکی نها ام با آواکی بین سمینار چیه یعنی بس تو وقت کد مال واندا سمینار و نوروز پیشوازید بو نشاطات و کارن سیاسی دبون و چغه کردیتی لوی ولاتی قد خبو اشکنجتی ده بو بنچاف کرنتی ده بو رح نعسان و مالاوی رح کردواریه بو رح کی یعنی وک هر مالک کرد تدی خزانی و روش آبوری دو دمه دانی نو قصا پیشکتی بود لهما او رح میوان پروری و کرد پروری ذاتی گلک حوال هبون وک سمبولک اجمرمان یعنی دو سری دفنده رحمتی بو حجی بلال خالو علادین حمیم حسین حبشه او نفشکی سیاست مداران بون و هر حال نحسان رحمتی یعنی وکا ما مستیمه بون وکا کسین که هیشتن امج کردیتی حزب کن گلک باندور لما کرن دوار کرد پروریه و دوار حس کرنا دوزا کردی چه بیجم وی بونه یعنی ام هر چقاس بیجن جی بلکی پرجاران هم در حقی واندا نکاربن وفاداریه بدن لیتنه دویدت بیم یعنی 1000 سلاو و ریز لگیانی وان به لگیانی باوی محمد سرساویج مالباتی را
دنیا وایه کو روجا که به نفشک مران به بیرا خوبینه به آورا کو آواکی پوزیتیف رحمه خوده و سلام ریس gelek caran bi şaxê Filastînê ew ji aliyê rejîma Sûriyê ve gef lê dihatin xwarin. Lê cesaret û dilsoziya wî ji gefên rejîmê bihêztir bû û ev yek dihîşt ku kar û xebata xwe zêdetir bike. Sê caran ji aliyê rejîma Beas ve dihat girtin û pirs jê dikirin û di piştira ew serbest berdidan. Ji bo hewaldan ku zanyariyan jê werbigirin li ser birayê wî Mustafa Cum'a û hevalên wî. Lê ev yek bêfeyde bû. Cara dawiyê gelekî hate îşkencekirin li ser destê rejîma Beas. Berîka wî teftiş kiribûn, wêneya mala Mustafa Barzanî di berîka wî de dîtibûn û jê pirsîbûn ev wêne ya kê ye? Wî jî bersîv dabû û gotibû ev wêne ya bapîrê min e. Lewma bi tundî hatibû îşkencekirin. Mala wî nêzîkî 2 kîlometreyan ji bingehê polîsan ve dûr bû. Ji ber îşkenceyê ew nikarîbû li ser lingê xwe yî xwast bimeşiya. Ew neçar mabû ku li ser dest û çongê xwe bixweşe û biçe mala xwe. Bi rêvarastî Diktor Xelîl Ebdî hatibû û diktor ew ber bi eyada xwe ve biribû û li wir jî ew derman kiribû. أولا عصام جمعة مناس كرد صالح جديدة أولا بارتيها بقرتنا قلبه يك جوا أولا ما اختيار إيكو بنجاي كار الكوبا نداني أو يابو طبعا بشراكتي حجي بلال الله يرحمه ونعسان على الدمر وعبد القادر شكفتي وهولا ما الرعيل الأول لكوبا نيبون وانا دريت تنقى لبشت مابون وتشت تنقى حزبها بو وانا البيش مري روندكر وام وجوت تنقى خلصت كرن ام تنق دبون ويوجني خافاتي ولا ما بوجي رحمتي دچون بلابوكي ماش حلب داداني چقا زحمت بو چقاسا بإيش بو بترس بو او شغله ساعتها ويخواش تبري من يعني واه ولي وقت ام تنقدون ام تشون جموي خلقي ما فرد بو مالي خوش مرة فاتكر جندوان را تدريبي فرقي را عيدي نيروز را بارداداني ري عيدي نيروز سرچي را سركاشتي مشتنور او يا وبافي ويجي جمو بخوجي اوجي ناكيم تري ويبو ما وردج كوم تدريب دكر ندوال ورد كران جبيني حزبي كران ساعتها ويخوش ويفورياج مرة باكر حزار رحمت الجورة ويبيا الجورة الجنة ويبيا وساعتها ويخوش أولك ما يجيا رحمة خدي ليبي وفراغك جمرة تشكر بي ويرا أم بيك وفا حوالي ما اختيار شون أم بي حسيان بقيمتي وانا تشقاصة بمجرك دبون تشقاصة أو نا دنجو عمودي وبنايات مبون تشقاصة وانا دهشت تشتنقاي هبل بيش مب فرعي بي بروناي بي ساعتها واخواش حزار رحمت هيرو الصالوية لوي بي والجنة وي بي والحجي بلال بي والحسيني على الدمر بي ما بولي ماشي كفته رحمة وخدي القيام بي وساعتها واخواش وصولي منانير السرفو فيديو يكن تاريخي نعسي تاريخي كدورو دريجة ساعتها واخواش بەرز نەحسان حەزکردن و cihê xwe di nava dilê dost û hevalê xwe de çand û ev yek jî hîşt ku di fikir û ramanê wan de zindî bimîne. Hevalê Nasan pir hevalekî jîhatî bû û yê jiya bû û ê tewrî kevin di saha Kobanê de muna dile tewrî kevin bû. Min nas kir di 1978 de biriya Partiya Çepê Kurd li Sûriyê ew teve hevalê wî Hecî Bilal û Hesênê Hebeşê Eldemir û Findê û Salih Cehber. Ez wê demê mesûlê tenzîmê Reqê bûm
از فتری هاوینه از دهاتم جان از زوستانی از دهاتم گند بری که از کوبانی گشتاما منه بری گشکی منه بچه مشتنور منه زیارت بکره جبر که مالا نمر لسر مشتنوره و براستی گاوی که مری قالا کوبانی دکه مشتنور تی بالی مران و گاوی که مری چاوی مران مشتنور دکه ده حوال نعسان جمعه تی بالی مران براستی مشتنور مستر بو حوالی که پر مدحی بو بچوکارا چوک بو مزنارا مزن بو مالا خوش حمیارا وکری بو همو حرکی کردی را وکری بو جهوارا را وکری بو ندواتی حزبی را اجتماع را شاهی نوروزی را جگیارا وکری بو جی اجتماع بو برید که دگیشتا کوبانی بری گیش که بدستی وی بلاده بو کسی غریب کش در والا دواتم بری گیش که مشتنود نعسان جمعه زیارت دکرن براستی خسارة كتر لحركة كردي تشيبو وديسا هم ببيجن حزار جاري جيوي جنت و كسكي براستي اي توري كافن مناضل توري كافن دكوباني دابو وبراستي بري مدحي بو كر جارا ازوي بزوستاني دبرف و بارانا دا دجلبان دا دعوه دا هم دچون الندواتم قندان واسطه متن بو واسطه که باجی موتوری باد تکر بو پر جاران ام مشه ساعت 12 شب من ندوات خلاص دکرن ام به مش ورگریان والله گند به گند ام دگریان تف یکی پری اجتماعی بو زانه بو راسش بیشاده بو لی خودی تور شادی مزن زانه تر بو پری مدحی بو چه باری گران ده حزبه ده بو وی را دکر تحمل دکر ندگو آخ براستی پری تحمل بو دلی خالجگیارا وکری بو حقد الجمتر نبو انسانی که پری هیجه بو و کلکی اجتماعی بود منطقه دا خلقه او ناس دکر و زانا بو یعنی براستی نبیر کرن و دیس از بیجم سر مالباتا وی ساغ به و سر کوبانیان و حرکات کردی گشکی ساغ به جبر که خساره کش مگیارا بو بريس ناسان جمعة جبر برايوي مصطفى لبيروت بو او دسالين حفتي دا لسر دستي حوالي خواه فند افندي درباسي بارتيا يسار بو قدوه دميدا سكرتيري وي صلاح بدر الدين بو و تيدا بو اندامكي چالاك پشتی کنگرهیا پنجمین که ده سال 1900 و حیشتی دا هات لدار خستن ناوی پارتیا یسار هات گوهاردن و بو پارتیا هفگرتنا گل. برز نعسان جکار خواه نما و خباتا خواه ده پارتیا هفگرتنا گل دا بردوام کر. دری مالا خواه جی پارتی را وکر و مالا خواه گر وک ناوندک جی چالکین پارتی را چه بروه چه جوین و چه چالکین دن ین گریدای به پارتیه و هر وها ری جزاروک و هفجین خواه فاته را وکر و کار و خباتا خواه بکن و پشتگیری وانجی دکر جبر کو روشا الداری چالکین به ویرنگی جبو کچ و جنه شرم و قدخه بود ناوا جواکه ده لی برز ناسان افسی نور شکاند و بسر فرازی پشتگیری زاروکین خواه کر چه دواره هنری و کوماندا چه جی دواره کار و خباتا سیاسی دا. براستی نعسان جمعه یک جوان کسایتین کم بو کل هریما کوبانیه به سال دورو درج لپیش هفنفشن خوبو نه تنه لپیش هفنفشن خوبو برای وی کاره بو با آوکی وکری و آزاد به نفش پشتی خورا به نفش گنجه و وقتی را که از یک جوان بوم دانو ساندنا بکه مگلک جاران صحبت دکرن مگلک جاران بیرو بوچونین خواه لسر کرد و کردستانی به هفرا پار و دکرن ده قوناغه که ده که براستی هفنفشن وی کسین ده عمره وی ده نکاری بون نزانی بون نویری بون ندخواستن کار دوی درباره دا بکن خدمت دوی درباره دا بکن وی خانه دا پاش و خدمت لگور
درفت و امکان خوین و دم کرن نتنی لسر آستا کسایتی براستی بری لسر آستا مالباتی جی وی و خانما وی کوجی بری وی کوچاداوی کر وان دری مالا خواه جهوالین خورا وکری هشتن دم که دا مالا وان ببو شانه که کار جبو کمبون سیاسی جبو چالاکین هنری من سال 2018 سردانوی لهولی را پایتخت هریما کردستان عراقی کر ما صحبت کر به هفرا دلوی گلک خوش بو براستی گیانوی شاد و جهوی آرام به تزكى كثارا ملكا بري لا تخيط تزكى لبابتنا وتبخل سارا لا تبقى قربان والملالي أرى لما غريبي مزيد تزكي من موتين مباشي لذارات طالع علي موتين نغاز بشكي قولون قولي موتي لذاب قلبون والمر للي لوزيت لكزني قولي موت لجروب بالصوب وبالآخر زود لذاب قلبون والمر براستی نعسان دکار و خباتا خدا کوشکی گرینگ بو د آوا کرنا ریخستنا پارتیا ما لکوبانی هر وها یعنی دهات ناس کرن دناب حوال خدا کو سرکیش گلک کار پارتی و کار کردایتی بو لکوبانی براستی مالا میوانا بو هر حوال یعنی جی خالجا میده دیتن جی شیورمندی بو بنسبتی گلک حوالی وی براستی نه بس مالاوی و مالا مالبات هموی به هفدورا یعنی گلک جی سیمینارین ریخستنا کوبانی یا پارتی الجموی بول المال مالبات بون یعنی او قنجکه کو دهات ناس کرن بناو نعسان و باوی وینا براستی جی کی گرینگ بو جوالا را جبرکو یعنی لسریا نوروزه بوجی چقاس کاری نوروزه شوا نوروزه کوه شغل نوروزه گشی بسری ببه براستی همو جور بره چو کام فولکلوری همو لور پرورده بونه از کارم بیشم یعنی نعسان کوشاکی مهم بو کفره گرینگ بو یعنی ای گرام بوجی براستی در قصنه دا کو هوالان یعنی دکاری بو اعتماد لیکربانا براستی ده هر تشتی وقت زحمتی هبو شیور جاوینا بو بیتری جاراجی او بو کاری درابو یعنی سالوگر او دا براستی حزار رحم لوی لجیانا وی و هفجینا وینابه جبرکو هفجینا ویجی هوالا که گلکی لپیش بو دکار خدا د پابندیا ویج همو بریار و تشتی کن رخصنا کوبرا داد خواستن براسی خواجه جارا نده عالی جاره که دینت بیجن رحمه خدا الوابه و سر زارو کیوان و مالباتا وی صاحبه دم باش از دیلبر کچار رحمتی نعسان جمعه بکر براستی دست بکه دست خازم و یکی بجم کن نعسان نه تنه باوی ما بو لیبله وک حواله کی بو لگل ما گله کش مغانیزیک بو هر کاری که کمد که بکرا هر چالکی که ام که پیرا بانا وی پشتگیری آمده کر ریا راست کرا بر من که ام چاوا کار بکن جبو که ام سرکفتنه بینن ده کار خدا وی پشتگیری آمد کر او جی و دایکا من هر دیان جی پشتگیری آمد کر که ام ده کار خدا سرکفته نبینم براستی تبیرا من که ده سال 1997 دا یکمین جارست که در کتما مستران بگوتانا نوروز بو
و چاقش مرا گود دل بر هگر تو ستران خوش گلستان خوشتر نبیجی از نه المجرد کردن تستران ببیجی ما بس تاویج به یکی چبو ما بس تاوی کو مورال ما بلن بکه کو ام هر کاری که ام پیرا بن ام تدا سرکفتنی وینن هر سرکفتن نجی کو ما بدست خواب دانی گله که کیفاوی خوشت بو انه يعني زاروكين وي دوار كردياتي دا كار و چالاكيان خادكون و سركفتنتينن ابيك گلكي جهه دل خوشياوي بو براستی کسکی نترس بو خودی جسارت بو گلک جاران دگوت حکومت اشکنجل من کرد دما گلک از اشکنجه کرد من بریار استانده بو که از طول خواهلدم گو حوال من نهیشتم که از طول خواهلدم جبر که کاری که وصا کربا یان جی پی رابو با و اویک تعدل حوال ویجی کربانا جبر که حکومت سوریه هر اندامه که پارتیه که کو چالکیه دکر حوال دوری ویجی بوی را دگرتن و بنجاب دکرن و اشکنجه دکرن هر کسی بو کاری حزبی کرنی ویا که باش تزانن براستی یعنی از چه خواست ببیشم بلکه که مجبر که دیروکه که وی دور و درج هیا او رحی نتویل جموی او کرد پروریه ددلی وی دا براستی ددلی مدا جی چاند ددلی هر زاروکه که خدا چاند پشتگیریا نه تنه زاروکه خود دکر پشتگیریا هفجین خواجی دکر پشتگیریا برای خود دکر پشتگیریا مالبات خود توایی دکر کو کارن سیاسی بکن هر کاری که کو دکوی خدمت کردایتی خواست مالبات خود بکرابه و بکر براستی ام بباب خود گلکی سر بلندن کو او قص او رحی نتوی ددلی ویدا ددلی مداجی چاند او یک جی جه کیف خوشبونه لجمن ببونه یا یکمین سالوگراوی هزار سلاف لگیانی وی و دایکا من با زیارتا برزانی به کیف خوشی به دل خوشی از واتم از پرح واتم از وقت پیشنرگه کی فرستانم من امر خود پارتی دا چرمیش کریه اما در 50-70 از کاری کردی دا من حتی بروشی ما پیشنرگه خودیم اختیار پیشنرگ دیم من ریوانا کی پاس کرد من دست زاگش کرد و هم به کیف خوشی برز نحسان جمعه بکر د 25 دانزدان 2020 ل هولێرا پایتەخت bi kirêza dil koça dawî kir û li ser daxwaziya wî termê wî bi alayê Kurdistanê hate pêçandin û ji bo Kobanî hate vegwastin û li gundê Helêncê hate binaxkirin. Ew bavê 5 keç û 3 kuran bû. Ew bi xwe çû lê dîrokek têr û tije ji kurdperwerî û xebatkarî û canfîdayî li pê xwe hêşt.